total position sensor and information lah, mileage. Oh, okay, voltage battery pun ada. Alright, so total interface kita ada dalam 12 ke 13? 12. So ya, ditangi juga dengan hand gesture, sensor tangan pun ada juga. Okay. So bang, untuk kereta saya Honda HR-V boleh? Boleh. Untuk wajah Campro boleh. Wira Video boleh. And Gen 2 Campro pun boleh. Okay. Bang, speed GPS ada tak bang? Ada? Kat sini speed GPS. Oh, speed GPS pun kita ada juga. Okay. Oh, kan tarikh, jam, and longitude, latitude, and so next. Macam ni lah rupa dia. Bang, ini accelerate pun ada bang. Ada? Nak test power, top speed. Yes, kita boleh check juga top speed kita. Nak tengok berapa second ni kan. Contoh bang, contoh.